Ibwega murithiri wa Meru TV ugorobonge bwega boka thabura twi nambere kwa tukiona kanya gotimana kire metha yetu ya ndeto kirigagira ati makura kunthe wethiritwo ri kura kunthe otindetio ri wethiritwo wina ntu yore tuni thari mubye mwene nyamurungu na gitio kiri nema mbitegere nko watu gini kire metha yetu ya ndeto ugorobwe munde kawithira bambitani families wa Kimathi na chetu kulingana na kronomita yakwa ekambira tulichiambiria kagitania ka Gatwambiri na chimutongoro mugongo President William Samoei Ruto arethiretwo akinambere kwa kibu magire kana kionekana kwebumiria na kurathukira ura wari munini wake Rigathi Gachagua imwe mwe ndeni ya mwingi arethiretwo akinambere kwa kimenagiria siasa irethiretwo akinambere kwegua akiringaga akiuga siasa chia kuleta rumena kiri a Kenya. Jeff no tubangire ripoti ino. Ati wanajaribu kushindana na sisi. Sasa wewe mtu ya fitina, mtu ya ukabila, mtu ya share sijui mitego, utashindana na nani kwa hii Kenya? Mimi nawaambia hawa, kwanza wacha niwapatie mawaidha ya bure. Kwanza watafute sera, kwa sababu uweze kuuza chuki, uweze kuuza ukabila, uweze kuuza migawanyiko, uweze kuuza mitego, uweze kuuza shares ati upigiwe kura. Hiyo ni ukumbavu na hiyo ni ujinga. Ama namna gani jameni? Nyinyi tafuteni sera my friends. Hawa watu ambao wanajaribu hiyo siasa, ukiwauliza barabara hawajui. Ukiwauliza kilimo hawajui. Ukiwauliza sitima hawana mpango. Hata sukari hawajui inapangwa namna gani. Ati wanataka kuturudisha nyuma kwa siasa ya ukabila. Nyinyi ni watu wa siasa ya ukabila ama tuungane kwa broad base twende mbele? Tuungane twende mbele. Tuungane na huyo Baranya twende mbele. Hebu nione wala anasema tuungane twende mbele. That is the direction Kenya is going. Ibwega nyuma ya ndeto kumbuka ati kwethiretwo kwina wagagia bokaria na arandanda chia igembe nwarira indi county commissioner wa county ya Meru ethiretwo akinambere kwegua kirutha ndiunga yake guntuku kengwa inambere kwagicunguna na kuraitha ari wengwa mantu mama makoneni na okaria kethiro ndeto cioma nuntu kwethiretwo kwina ndeto ati ekuru ibako inambere kwa bakewata wa Kenya kagita karabathiite mindani yago ntere ino na indi Bwana Uma auga kathi nambere kwegua kiriunga guntuku kengwa thi nambere kwegua gakikisha kana kirutha uchunkuni bwake kumenya ndeto ino kaumogacho na kethirwa chiena uma bwachio. Mwandiki wetu wa ndeto mukiri wa Nkonja no guturikithira ripoti ino. Na kwethira ntuku kwina ripoti ya kuringwa ya wagagi bokari Teresa Igembe North endekire ndionga ya Teresa Thanake na ramakarika ya ntuku yoro yethirite ya kithithika arimi bakuntuku bakiuga ati nibethirite nya bakiwato Kenya na kuurwa na kinya usunwa thimu tona baso nyingizirwe hai twaria na ndende bare ndira thina kauga ngina garare agwe no ndi muthimbo garare acio na ogaso ni muthagora na ngizika mozo ni mutiro yo muntu awanthi na kuma be kura bangisi be ya basukuma mwari ube na manwe na bawo golele nyuma tumurathe na uyu gari tumurathe baita na betariri ni bakwa kinya baba kwethira baki basuna thimu na kubaura na kubawata Kenya ni antu bamwira yo Meru endete atori na riwendekire county commissioner wa Meru na liongete ntere ino Jacob Ouma kono buru atu toriana na borona na ka maginyo azore bagotoriana na batatu thanga tukana be nya bari thinya miunde to ngombe tuyo toriana nabo lakini thairo tonete ri anjabu ndena miaka 30 mundu ogota gumo ngombe ringi tori mo borona ndo baringera ngombe miunde ne batura batu totarethie miunda lakini ana benu ba Meru iba bakuburingera ngombe miunde ne na iba bakwengana na ngegoro ibego ya renge yoro bibarambiri go ya nombi no thimo ndi ari bata bakiri baura nenya kurana bare ya thimo bakonguthania antu mbia na barethetie na no arethio ba na inge no nto bare arethi ba ungene ba Meru na borona iba bo tuchumbura are antu bele mo na musinko ngena na nsuma na raibwikete metho atenda ko ni metho akerona ba na wenda masokera ninda abatia njira hiyo. Hakuna tetesi ya kwamba kuna hali ya taharuki ama ukosefu wa usalama katika eneo hili. Tukio ambalo lilitokea jana linahusisha mtu mmoja na mhalifu mwenzake mwingine, na taarifa tulizo nazo ambazo zimethibitishwa aliyekuja na kuvuruga watu ni mtoto wetu Mumeru, wala si watu kutoka kaunti jirani. Na tayari kitengo cha usalama cha DCI
kinamtafuta mhalifu. Na kumania na ripoti ya atongoria bamwe barabandikite kiri mitandao yo ati polisi ni baimakanũkia kwandĩkithia ripoti ta iyi ende mĩario ni kanũkĩtwo bunene. Kasemekana ya kwamba polisi wamepewa amri wasiandikishe taarifa yoyote kutoka kwa watu ambao wameathiriwa. The police and other agencies are doing very good work. We should not discredit them kusema ya kwamba ati hawafanyi kazi. Baadu te muntu kwirwa ta ripoti nonto nanga wo wengwa nonto ngekoro bokera korobo muntu ate kwa nto munde nonto akawo woni nto merio weta mbua nintekero embe tambe ngwa musie lakini no bati kuoge ngwa musie jora nonto kogotu wakira na cio ya munde ne yuro yo inde kwa ya mwana unda amurire pikipiki to itino ya moyo mwanka kambene to ripoti na to abaumbi to eta no mwanka sibitari mutwate kumau MCA weto no na arejera mbejera ko musie atoka matarenge atoendi mwanka mono weta bwetheru ithimi na gwatweka ate na thina no eriko na rogerero rengi mbogirira ndaringiro thimo ni OCS ndaita mwanka kambene kwandika statement. No riu kiri county commissioner Meru Jacob Ouma kiari na atite mukana yo munene kiri barabotonya siasa kiri mantu yo karia. Viongozi ambao wanataka kuchochea na kuweka impression ya kwamba iko hali ya sintofahamu, yani there is anarchy, watu watoke waende waandamane. There is no anarchy anywhere. Na the DCI I have instructed wafungue file na moja kwa moja wenye kutoa hizo taarifa waandamwe, waje watudhibitishie, watuonyeshe wale watu ambao wametekwa nyara, kwa sababu mtu akitekwa nyara anakuwa na jina. Kama anaitwa Purity Mukami, nasemekana Purity Mukami ametekwa nyara, ako na familia ambayo inasema mtoto wetu ametekwa nyara. Na sasa hawa wanatekwa nyara ambao hawana watu na hakuna taarifa na hakuna ripoti. Wanatekwa nyara, ni upepo inatekwa nyara. Na hakuna mtu atasazwa, hakuna mtu ambaye anakuwa juu ya sheria. Sheria itadumishwa na lazima tukomeshe huu mtindo wa watu kutaka kukoroga watu. Siasa ziko bado, tuwachane na fitina. Keep politics out of security matters. Kiripotera Meru TV kuma Rwanda Rodhana Kigembe North. Beta Mukiri Onkonza. Riboti ino na ukarige ntokemwe ya yetumi ya gukura ithona ritho mwanya no nturira antu baga gukaria gutige na gintu kinkithia na mbere kwewe kithungagira ndeni matumao kinya watuika imantu makaria ta mauthi na mbere matithia na mbere kwewe makibathungagira rira gutena ukaria kogu ukaria buntu bwa mbere bubatara kwina mbere kwa bukira ithagirwa riu mantu mumangi makaina mbere kwegwa makithingatagĩra tukirekana riboti ĩno nĩ nakũnwarĩra ntongoria ciana rungurungu ba kĩama kĩa ANC bethĩrĩtwo bakĩna mbere kwa bakĩbu magĩrĩ na kũmeneria tũre mũtongoreria wao Musalia Mudavadi kũthũngĩria kĩama gĩkĩ kĩa ANC kĩrĩ mũrengo wa Kenya Kwanza kana UDA na arĩa ndĩ bethĩrĩtwo bakĩna mbere kwa bakiuga bataurwo maoni na batĩna mbere kwa bakiũragwa mawaitha makonena ũntu bubu ũntu bũrĩa bethĩrĩtwo bakiuga bo batiwĩtiganĩria thuti na tagarĩrĩrĩ ya Musalia Mudavadi kwĩna mbere kwĩgwa akiraga kĩama gĩkĩ kĩrĩ UDA. At first, we thought that we were together on a public mission. We see that this was not the case. Our brothers and sisters have allowed our party to be swallowed up without even the basic courtesy of consulting us. While we don't know where and why they have gone, we wish them well, but we want to be emphatic that we will not go with them. We refuse to be part of this journey to the unknown. Mimi nashangaa sana kila chama hata kila ofisi kubwa inakuanga na legal team ya kupatia wakubwa wake advice. Legal team ya ANC mbona ya kusaidia wakubwa wetu. Niwaambia kwamba chama hawezi vunjwa bila NDC. Tata kuna na Kakamega Declaration hivi karibuni. Hataki mtu atoke huko juu tuambie tufanye hivi, hapana. Tutaamua ile ambayo tutafanya, ile chama ambayo tutaenda na wenzetu watatufuata ili tuone 2027 bargaining itakuwa wapi. Na Mudavadi, sisi tumekuwa na imani na wewe, tumekuunga mkono, tulikuwa na imani tukajua ya kwamba unaweza kupeleka Waluya mbele, lakini umeleti Waluya down. It is high time Waluya wafikirie ni nani wanaweza kusukuma mbele, lakini sio Musalia. Itakuwaje mko na watu safari moja
mnatembea, alafu wewe unatoka kwa hiyo safari unatuacha sisi wenye tulikusukuma mbele. Sasa unaenda peke yako kujipendekeza kwa chama cha UDA. Sisi hatutaenda kwa chama cha UDA, lakini tunasema Musalia umetusaliti. Umetusaliti kwa njia mbaya, na wewe ni mtu mmoja kati ya viongozi wale tuliamini hapa Western kwamba siku moja utatuletea upresident. Kumbe huwezi kutuletea upresident. Kazi yako ni kufuata watu wengine na kubadilisha vyama na kufanya biashara na sisi. Tumekuwa wakati wote ngazi ya wao kupandia, wakikula minovu na sisi tukihangaika. Wamama tuko na watoto ambao wanahitaji kazi, wamesoma, vile vile wazee. Kuna vijana youth zao wote wanahitaji kazi. Hakuna kitu chochote party leader wetu ametusaidia. Ila kazi yake ni kutuacha nyuma, yeye anaenda mbele. Tumezalia, tulikuwa uaminifu kwa chama, lakini penye tumefika wakati huu sasa tumesema hata uaminifu wetu kwa chama wacha uishe hivyo, na sisi tuangalie na tuendelee na mipango yetu. Hatujaona chochote kile kinaweza kufanya tufuate Ruto ama tuamini kwamba Ruto atatufanyia kitu. Ni kitu gani? Kila mmoja wetu kuanzia kwa wabunge wote 38 kutoka hapa Western, hebu tuonyesheni ile kitu miaka 2 ambayo Ruto amekuwa kwa president, ni kitu gani ambayo ametufanyia sisi kama Waluya? Hata Mumias yenye wanasema Mumias bado inahangaika. Mumias bado inahangaika. Ni Waluya wangapi wako na share kwa hiyo Mumias Sugar Company? In 2015 walironji miradi mingi sana ya barabara. For example, kuna barabara hii ya C41 kutoka Lurambi kupita na Baholopaka Musikoma. Hiyo barabara imekaa mpaka wa leo, kila mwaka inafanywa siasa. Rais ingekuwa vizuri akamilishe zile miradi ambazo walisindua mbeleni kabla asindue zingine. Ibweganu ntubwa ribotinu ni obici ya mujumbe wa Tharaka obici ya Gitonga Murugara nethiretwe kinambere kwekirutaniagiria gutigira ati ni gukire kithomo na muno nkorokotira ati ni kwinambere kwegwekira njeki kithomo irarua Jiji akionekana kwinambere kwegwa agekira njeki na baraba na obatu na baraba kwenda kuthoma na batikwebumbira. Riboti ino tubanganitwe ni mwandiki wetu Wandeto Murimi wa Mbogo. Mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara na ingitie wirane bwake bwa kwirana bana baraba ateyanirwe na aciari bago kuma ntere cacera ndeni ya gicigo mbunge gacuka igamba ng'ombe ara muthenya wa emundi obisi ya mubunge oyo etongorere Twikereni Muthoni yirire ana baba cukuru ya cera keingo bagwata kithomo watarito barabangi ona ni kuma last year matathi cukuru egwa kirilo no munthi kirilo giatwa na tu ni kithirire kubetukirila mheshimiwa John Gitonga Murugara no ntwa gusupport ciana inu. Mwalimu munene wa cukuru eno akiuga akagwatira ana baba keingo bagwata kithomo kiega. Ngwigwa nkenete muno no ntwa ofisi ya Honorable Murugara gusupport ciana ira irari itali cukuru for a long time no ntwa mathina hapa na pale. Ngwigwa mbeganirite no ntwekamba gutethia ciana inu ithome na itwike ciana cia gutethia iria ciingi na gutethia bururi nundu naku gutina kithomo gutina mauntu mega na nkumetikira cukuru cera na makathoma na ningwitikia makathoma arana bwaciari amwe na aturi bacukuru eno bonanite gikeno kiago nontu bwana baba kuthungira cukuru tuna twikarite njogu ni turona utuntu mwega muno tumuno atutwike itukegwa tutina mauntu mega lakini Murugara na tutekire concern atwithirania na tureta cukuru na tuko promise tugatutethereria na njira cionthe nkinyagia tukore tutwike antu magima kimbira agauka untethereria kiri ciana ino na thaino agutumana na twana twa cukuru na ciana inu ikenete muno nonto iratura iciuretie ikaruta muntu akumathomithia ku na baba bakiuga bari tayari kuthoma na gucincha muci wago buro karagana gutigira muci we na maprofesa gukurukira kithomo ningukena muno kwa ntwa andu mama matucokia cukuru na kuthoma no tukathoma wega gutuka mamira kithomo gigakora kiri sawa kena muno kia tureta cukuru nemera atire Nka wata number 1
ara ende mbitu erutitwe kiri atongoria bara bangi amwe na antu bawendi bwega kwibumiria na gutetheria ana bara batakwibumba maturani kugwata kithomo guku Kenya. Ona ungi ule onkiomba kugia na ubotitonu ethiranie twana tungi ngai agatuika kumarathima tikia antu mawendi mwega magauka mange kuma gonto na gonto to ofisi ya Murugara yonka koguo ule ungi angigutua nonto mauntu mama Murugara arutha ana we no auke agatutethia ciana ire guku ciingi ire na thina tainu na nikenda ciana ciendelee kuthoma na cia thoma community ya Chela ikegwele community mbega itina mauntu mengi. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa Mbogo. Ibwega Kenyamara kia wagi boa weru na aranterecha kirigisha wadia mukothima ikithiritwe kina mbere kwigwetwa na gutwika thina muno kuruki gutwika rwimbo rutemo ambukiria na arende akaribethiritwe kina mbere kwa baikurukagira mathina kathumba kumania na wagi boa weru arende untu bobwethiritwe kiringithia ngoro mujumbe wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Madam Susan Gwa Mwindu orethiritwe kina mbere kwa kiriunga guntuku na kubaguna na gita kia weru. Mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguna no guturikithiria riboti ino. Asante monongo Gwa Mwindu ndagoya kaire utoriongera bai twe maborekere na muntu akethi kumaga atitinda gotirwe getingo karo mwinjoka ingena na nkatho inene kiria gari na barana ringe biashara ntereja kerige chawandia mukothima nyuma ya mujumbe Mwekuru wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Gwa Mwindu ko baruta karibeni ka Mwindu karabatwire kuma Nthiguru iraombwa aratigite ako baikira mata kiri kambi ya Boris Gwamo na thoko cia guntuku na emundi tukena muno kirigicha tukionaga au turetera gweru kambira ya thamirwe na askari petu na tutikomenya bino nto bathamire turenerwe twerwa ati netatwika range stand ati tatwika ngazetendi ende na ata yakago CDF tembi etenga zetendi ko tureona torongo na mama no ratwira uma no ntora twiria atwira turetera gita na gwabwe munda kuruthata au turetera ko wito kuone nyatwika ngavana kama maendeleo maingi makaya aratwirira twire nyaskare na guhakikisha bakethiro bari agakirigicha manager wa kirigisa kwe wankerete mono ntu Susan Ngugi twathugana ya nomba na yete gutonkia miromo bantu bagonkania lakini ndio gugu twesawa mono na community yakwa eukara bwega antu bakama bwega ende na batina wakinya kuragwa na taimbino ri aga ugu bagachoba free kitakirio chairman wa Kiricha market aga gita chusaina ya igorogoro nemthi kitagi kuya na gikumurika na ntu twina challenges imbinge more ya kuwa gutena askari antu kuiya ya wogu mburi kuiya gwa ene gweti askari baya nuntu ria bari batutethagia muno wakara boya muno tukena muno nuntu thaino kiraritie na gisasawa na itukwirira mantu mane makaruthwa nkuruki au nara kariba baba ugete gutire nteri yao kurega kumugwata mbaru kirithurana bia mwaka wa 2027 kangavana wa kaunti ya Tharaka Nithi nontu no akurugunya mwanka maturani kuthikiria kiriro gia ngari arikira aga nekire kagureni na nekirite orende karutini na ndanje ni stilo nekirite kogu Mwekuru ena kiao nontu na kuririkana antu bara batige tatio tugukarata antu bantigwa nontu tutikona taka twina utongoria turiuga inya akurukare ngavana nontu no tukwenda twika ngavana tukethirwa twina stima guku gwetu definitely nunio ndariri ya mbere yo tuonia mama no tuyari nontu emundu okegwa turetera gitagwa burara twirire goro na taskari nyabata atai turetera yode ari bugan Susan Gwa Mwindu na mutethia mono bai kwa na turirikana antu bakirigisa baruga bonthi bakenete nontu kinya boekeno egoro ajira twira no twikira kita ne munde twina kyo thaini tumurikirite thaino no nde thaino nkimurikite na Boris kaya na itweterete nontu atie na orongo mamoyo kuringana ta ke biashara muno ria antu bamurikirite biashara bakomba kurutha batena guaya mathakinya 24/7 ira tukuga inyo njira ya biashara yendio unike na antu bamba gwitethia bungi kinya business ukauyo utakumaka nuntu tie wamba na amba ende bakeo bagikuthuka nuntu tie mwambo andaga gweru
endaga mwindu nende gwero bukuonekana kututa biashara gutena thina na amba nabo bakanyia na bagakuthuka turi antu bakirigicha tukira muno na Susan Ngowe mwindu kethoro gitekwo kwandikanga bana twina agwa twa support mami wetu Ngurugi bakiuria atongoria bathure ko bakinjithiria mirandi ya maendeleo maturani no ntuike babathurire na ti kwethira bake bagukumana igana kana 50 rira baremwe gukinyia maendeleo nturani aya tio turiuga mantu machiringi gana tutikwenda chiringi gana kairi kaga turetigeria ntura ko akonta maendeleo gaki no tutende turaya tukana chiringi gana tukarenkera bebutera kino tie maendeleo turona by the way lakini for now tukiona maendeleo gutu isasawa ngitumba kuromba na kwa gitagi kuya nyomba chongo itina stima ntukuromba kinyastio stima chekiro nyomba nikenda akaliba kiricha bakara bwega simi to sienda monono nto twenerwe baba inge batina stima lakini ngona mamojo enagwira no ajete kuma gechigo munge kya Tharaka nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara waiguna Ndagara waiguna nuntu bwa riboti ino na tukirekana riboti ino no ariana bwende urimi bwa mikwaye bwethiretwo bukiambire kuonekana taka bukura na arende kulingana na biashara bethiretwo bakiuga mikwaye taka yenderete kura mindani ya Meru bakiromba gutigira ati bakwinambira kwigwa baking'ang'anaga na kwendelea kurema mikwaye nuntu nitethagire kirima tukathumba mwandiki wetu wanthe tumurethi waba na ikwinya ikonio rimibu Mikwachie ya mianga ni wete nkuma inene ajandene ya Meru irerikitie gutonya thokone na njirenge ya mwanya muno ikimenyekaga ya chanja aria antu mumirite na ndina kumendia na njira inene chanja wewe ga komika mao kama chanja wewe endie bayo bakiaria bari thokone ya mawani baugite ati mianga ni twikite ni kunyia miundene no ntubu bakuri arimi nikenda bakomba kurima kuruki na mianga nikende komba kuoneka iria kwendeka na wingi muno ndene ya taunine unde mwendio mianga amiange ambeta kuria miundene na baba ige na mao aba meta chanja nanto iba miendete muno lakini antu bate kwenda kura mianga kulingana ora thoko ekari baliuga ibokira kuri wa impala na kiona gwe kwa yonde yale yonyaira ende babu bore antu bara bena minda yiru batere kwa anda ikwase na nyamu na yethera kikirie nyampio na wekira mitho itoinya ndene mwiri ende kabwasi omia kwa anda kwasi na iboya na uri bana ngomba nabo aria chanja kana mianga ni bogite ni tethera ya mwiri na njira inene muno untubu ntukimbithire te kumenya ibabateirwo kuita thokone na kuigurira mwanga muntu agita ijurumarumaga anite kwawe biare ja watane ni antu bara matane lakini antu bare bo batemiona irangwe bo nya biare kere kuanda wa sanja kayo gaira mwiri inya sanja yo gaira ndomurume inya na nyamuka nusuma mwito Unyoge da uneki njara kana kuru tu wata na inya ande kerome anga ore nyamukuru kwa ore nyamukuru kwa eta ke buyi muno sangera ina kasiam age jointi ye kaira yani ogethra yani ina power na alafu atu ikwasibi oyo agaguya bio onyo turiyaira onto ya igande atura tumukamatire aya banko yoro mande buyo samura mwere ndipo manda mwakiwa itanji mtomokana mtontomrume nikira kuromba anto ibande mianga no to mianga gwitirite igintu gika kiabata muno ndene miturire yetu na nyamiri yetu murethi wa banki reportera Meru TV ku majamiri kone ya Igembe thokone ya mawa chanja Ibwega nuntu bwa riboti ino ni ondeguru ya Amerika ni watirete rais wa 47 Donald Trump arende
gukuruka kana ushindi bwa Trump bwethiritwe bukinambere kwa bukinenkagira nthiguru ino weru bunene na araba ingi bethiritwe bakiwa bena witio bunene na thirikari ya Trump na indi inara Trump bethiritwe bakinambere kwa kiga magwirane kathumba tukire nthiguru ino utigire kuinambere kwa kienderega bwega na akinambere kwa kinyagire murugamo wake kuga we aiye mikarie yere yake mukarie wa mtu murume na mukarie wa wekuru kwa ugu mikarie renge thiritwe kinambere kwa igwa kienderega gwa nthiguru nino thiritwe kiuga ikainambere kwa kiringa wa maruguko Jeff itakara ari nthiguru ino ya USA na natubangirite ikwinya we Donald Trump naranyuire mumaja kwa president wa nthiguru ya Amerika utuku bagukira narwa mumana jwa aranyuirire Washington DC nthiguru yu ya Amerika. Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability. And will, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend. Preserve, protect, and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations, Mr. President. nera chokeretie antu bonthe baramuringire kura kinya antu babairo na kuga we jamutongeria wa nthiguru ya Amerika akethira agitaniria nabo ngugi. To the Black and Hispanic communities, I want to thank you for the tremendous outpouring of love and trust that you have shown me with your vote. We set records, and I will not forget it. I've heard your voices in the campaign, and I look forward to working with you in the years to come. Today is Martin Luther King Day, and his honor, this will be a great honor, but in his honor we will strive together to make his dream a reality. We will make his dream come true. Bunge kuma kiri mutongeria ujo na ugite agachokia nkuma ya nthiguru ije ya Amerika ngwataniro amwe na urumwe. And we will immediately restore the integrity, competency and loyalty of America's government. Over the past 8 years, I have been tested and challenged more than any president in our 250-year history, and I've learned a lot along the way. The journey to reclaim our republic has not been an easy one, that I can tell you. Those who wish to stop our cause have tried to take my freedom and indeed to take my life. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then, and believe even more so now, that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. Bwe bakenda bwe kumi mutongeria ujo na ugithe gutina ngurano cia rume kwa rume kairi nthiguru yu kana kinya ngurano ciaka gwaka jaura kwithirite. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Bwenga Jeff Wagitumam nuntu boriboti enu na njira inkinyaniri gukuma na ara nthiguruni ya United States of America. Ntiko menyekana guchokera nthiguruni yetu ya Kenya nuntu ndaraigirwo rathire gwithite dictionary ya utumagira akengorera gukwarwa na guka guria dictionary ukaraitha kuona ndetu iri kwarwa
nonto gechongo kenari kiru muno ende ibwega nonto bwa kurikithia riboti inu Jeff na kinyati mungima iraburari ne ona arande guroni no ya America nani kagudira bamitane family zo kimathi kagita kaukange kinyani unkathi America muthia wa maratu bakubangirite gorobwe munde na antina bongitu totiyo kuendelea tubwega lakini mbere tu mwarwanga utigana rogono rwa mwanya rende urawale waziri wa kithomo Kaimenyi mujumbe wa Central Imenti Kirimangushine mujumbe wa Moyakuru County ya Meru Karambu Kairemia bethe to bakina mbere kwa bakeragire mathina kathumba tu mara methe to makina mbere kwa makiringithagia kithomo and the groni yetu ya Kenya na muno nkuruki mathina mara methe to makina mbere kwa makirumagira mutaratara wembia wa CBC bakiwetire irachibia grade 9 bakiuga ati bitie to bikina mbere kwegwa bigia kawakire mashukuru mwanya ngachokera tunyumani na mubango wetu warubwe mundi tukaina mbere kwa tukimurika amantu makoni na kanisa na Kenya na siasa ithiro na kagita kega kiri rugono rwetu rwa mwanya ntuko ya narwa ni tutegerete bunene mathina na bokurukira mono ba grade 9 kirasi kiria kiambiritie mwaka jojo kuma kithomo gikero gikwija ni ara tukiaria na bamwe batongeretwe ni Jacob Kaimenyi ura wari waziri wa kithomo Kenya atariritie wagibwa kirasi kia grade 9 jathina nene kiria ritwa ni untu kinya bugwati mbaru ni Kirimangushine mujumbe wa Central Imenti bugintu kenge kene tumuno ne irasi kenda tomba kuitana na betu bwega twathiria kutha twina aritani kutha twina irasi bibiega bila tukomba gwitana ana betu buwega ma yana ndi wategera grade 9 kurari na debate antu kwena nkanja muno ketha kubiri grade 9 kana junior secondary school na ale buri kutheri ndene secondary school kana ndene primary amona boburo divetio tekethirite kwaria uma lakini kigoni kira kinetumi muno nirasi kirasi cia grade 9 iteaki thirikari iteaki itethiria ta gwakwa as we are speaking kwina chukuru nkurukia 86 primary schools na kiri 6 primary schools 84 chiena grade 9 tutiraka 40% ya schools yu nonto thirikari itarekererie mbeje CDF chia gwaka irasi biu chonde. What I have done is that kinya that little money paga percentage kara kedera ka emergency we are praying God kuti emergency konekana ndene centriment ura kugwijana irasi beta ruo bioro byokoboka nto bingeja biwo nonto that's the money I have applied part of it kiri gwakangire ndi 9 bunge kuma kiria tongeria baba ni ure irasi bya kibite kukinya kiwango kira bikibatere gwaka na nare irasi bibi bya ki bithirite bigitumira mbeca cia ngugi ingi endete mbeca cia irasi kirasi kia Nguchia primary school na Gitugu primary school imbeca emergency ndiratumire gwaka. So what I have advised and what I'm advising our headmasters, ibake make shift kinyake desha mabati punga kiana bono wokara as we proceed to secure money cha work good classes. Thirikari idogani want to be done araka ora kumbikika ituke every school the 86 primary schools then centriment kwina grade 9 neri well equipped. Ndirone ndene ya TV icho ni nyegoro ndona gwe sukuru ndene Kenya ite na irasi bya grade 9 na irasi bibi inyala bilio bimwe ibya mabati na damu no mtu mwana umete klasi nega tukeka maiga gitena potholes
kirasi kiega muikia mabatine mabati yagire gutu mabati yagarukire rangi mwana wau akaigwa kuthomera kirasi-inĩ kiu kwaria uma undu bonge ndona bakurigaria muno atinya cukuru imwe nĩ igoro barathimairwa irasi biria bigakwa nĩ atumba kuthima kirasi kiria giakwa igoro na ana baracokere cukuru igoro kanecho yai mantu amathuku muno nĩ nyaga mbeca itio antu baburi kuchwa mbinu bakagwatanira vyovyote kuhakikisha mwana wonde akwambiria cukuru atina thina kingi kuma kiri ataramu baba ni bakuga kithomo kiki kinya kwaga irasi thina ingi irumirite arito baba ni kwithira batina mauku na kinya arimu bakung'ana kintu kiria au turi nandi kuona kina thina muno ona ri kithomo kigi kiega muno kwaria uma ni kwithirwa tutithuranite bubwega ma kwithuranira na kwikuthithia atia wa mbere ikwithirwa twina arimu ba kumba gwitana competency based curriculum na inkuthania ona ri twitanite arimu ti baba ingi sana baitanite kithomo kiu mbere twambiria bwajairi ni kwithirwa twina mauku jandiki bubwaga ni ataramu kena na betu ria bakwethwa bakithoma kithomo giki gutithwa kwina thina lakini kuona au inyau turi nandi mauku jaria andikitwe jating'ani wa mbere rona ruarua ndona jandiki ndena mauku jaria kwendekana jandiki ndene gazeti ruarua kiumia kithiru arito batigerie ntuko intare muno bambiria bachoka cukuru mantu jau kiguni jaburi kuthwa jambiri jathuraniri kambere au kenda ana bomba kwambiria bubwega tondira tukuga mwana umite muratha ngai jane ngwe na gunchiariri kana guntu kungi Rwanda utina inye irasi mwaminya bite stima cukuru mwanya ti stima endi uriga mwana aitanwe mantu ja ukonia stima mantu jange ja jau mwana uri asindana na mwana ura umite Alliance ura umite Kenyae umite cukuri nene Kenya asindana na wata isitosha kwento getagwa laboratory kintu kurambomba kuga kina thina muno turi nandi ni laboratory tutinacio nacio ni atatumba gutithia twatetheria kutha kwina laboratory kwina ici etagwa mobile labs ithirwa nera etagwa Kenya Equipment Scheme mobile labs tekaithuki na kwenda kuromba atongeria basukuru cietu na Kenya musima bara batina laboratory jaipu batina laboratory ya kawaida ibete bagure laboratory iu nikenda na betu na bochindana kana bakugerua mantu ya kemia physics kana biology bethiro bechindana bena uwezo bumwe nandi kiuria nino kwaria uma nuntu kirimanguchine ariuga batina mbeca cia gwaka irasi ni aria nawe mujumbe wa mwekuru karambukeire mia chokeretie nkatho thirikari ni untu bakurekeria mbeca ici ni kenda cigaka irasi bibi. That 93% it may be in other places. I am not Ombere Kipsangi akugite PS. I hope it's not a PR, public relations, because that 93% it may be in other places, but Central Remain has been abandoned then. Wakwa, iteku. Kutika ndarugura kinyaki mwe. Kutika ndarugura. Tiga biumba kite the 40%. Bila dirikari ongwe bwiri kudhen derivate, it has not come. Unless if it will come. We are praying that it will come with this supplementary budget which we are having the moment we open parliament. Nandi kirasi kia grade 9
mbeca ciumite nä bronera å rä baciumangä tie indi no bathithinya ka tent bakagå ga tent for the meantime kirasi gä kinya gå njå ra we gå teaga å rä a må ntå mba kå thithia na ikä tå må twetire cukuru kåu ankå bwä ra bwä thera bwä na subira nontu mantu no ajetä te jaibu jana gä ntå kaumä ra gä kerå no mwanka kwithira kwina kira gitawa teething problems. Kiripotera Meru TV kiri rukono rwa mwanya mathina rwa ng'ine rwa kithomo.